Ka lempung ilekai football ka belapan long da ka seng Tulba Eastern Zone. Kala nang ya cecaj ha ka menda ka sengiru ka jing ilekai kala long ka ba Shongshit bha ka balai khun hapdeng ka nang ya QFC persya ya ka One United FC. Bad ha ka ning jing khun ka One United FC kala long ka nang job. Bad ha ka jing ilekai ka ba Arpan ka balai khun hapdeng ka Lum Daj Kla persya ya ka Kelum Lang FC. Keneru kala long ka ba Shongshit bha Henry hak bakut jong ka jing ilekai ka Kelum Lang FC kalalong kan nongjom. La ruban kedau begini yar teligi kenhuni lekai kata ka One United FC bat ka Kelum Lang FC kibede nongjom menta ka sengi kinrung pat sa sya ka semifinal jong ati ka lempung ilekai football ha kum ka jingai men sim ye kinong peniaj bat kinong ilekai usamla Christian Sujai ubri secretary jong ka Young Minds Association ubabat ru kumu presiden jong ka Seng Samla Liarbang ulawan poi kumu kongsan ha ka jingi don lang jong uba Baimon lang Marngar ubri presiden ka FKJJP Umroy Circle lembat giwe-giwe. Kakam commission kejonki ngai ba kalong sya ka ba ini genuksa ini we badan badan sim banya ai ti kaman tiga yang kakam charity om mapin thai tanga kam bande kamis ne berpersnayin nasem ande ini ba menta pila pai paru ya kejini kai sport avede ba kejini kai football hale ka jadi bentang ini ba ahli kitim iban yelekai iban kuah banyak pergi lagi sabtu pon ka lumikla sport club bat ka Kelumlang sport club kebanyak ini banyak kerja mau barang ni kuah banyak poi secara final Islam masih lagi kai belumpi kedua ketiga ketiga wo marba kanggo kebol ab armun ilekai dengan siapa habaur ne hukumo kumata ini bantuki kemat pu samarki mo mar bagino kai berborhi ada fi biar ini kata durpan pu samarki kejongki khatangi napekai ni sodrak itu biar shukshun ki ai kuble ki mo ban khot ki ne ban abagi ur ai ki khang bagino kai kisah bomono wa bakla ne rukum lembuk ini bertemap hari ini lekai kedontai kena kajinya lembuk hari ini bat ketulba thai khat sangiat ba ketulba iba om tang hati sosial media ai wat penting haba offline ro ai bakipun isya kata kajinya tuli joki om batang pengiran nyabat ende kam ban le kam sne nam ta jurai hoy ngadon ha Young Minds ngade secretary jong Young Minds ni persang bage ngiro ni persang ban pertugut nomor ba ni keduksa ba bah ini ke session ke belakang he ni ke session berkabin ni persang ban le ru kita kam iba bagi ni duksa karena Islam pada kaseng karena alam susu ba ye dari dekat kejongi sini inayo subun kijin yarap na bata hidup irang di jenjar limba kijin hikmat jongi ne bat kunturu na dengan Young Minds di persang balia ibor bari persang dengan siang dari kini dan kalian kejongi menir gini yo masjid
तो आई बाकी के जीने का जुटी long ke ba itu nak hari jadi pemerintah kemensiam bagi di ba yang segi dari di lekai telah cuti ai ba bro tim long ke ba lekai saudara. In the heart of my comes now.